Convention Center bathi zatshele belief uzozakhe ebuhleni bamaNazaretha sayithola ama-degree nama-doctorates basala kanjalo ntaba bayikhonza thatha unyazi lwathatha professor ko-professor bayovuma bonke abantu ngoba bavuma ngisho ikhulu zakhongolose sabona ngomntwana ngoHlasisulu owaqhamuka seqhuba imiqele ethole wayezocubuza emazulwini noRamaphosa sambona setheleke eGibisila onye silafile amashuka khona ekamhlophe stadium awunethela kodwa webantu baseNewcastle ninina sebona ikatabuli bathi apha bathi sinyoke emfuleni ngegama likaChamberlain kwasongisuza khona phezulu zinkanyamba sayiphelele ngakhani zothetha amaqala lashuma iminisi lenquthu onye ziphelele kwahlazikazi kwaze kwakheleka ngishigubazi awuqulusa hawe umqulusi kwabonela ngesithabathaba sobude mathafuna semonto bathi siyathandanani awusiyeke ngebantu basemhlabeni onye ziligoqile eSouth Africa kwaZulu-Natal selivale ngehlahla otherwise senzoyikhotha ingeke nomuntu ufuna ubheke Damaseko ayinkane esele njengani abanye bafuna ngoke-Great Town nase-Pinetown onye silibuya Cape Town kwasuka isikhithikazana esikabheni onye silifikelela Robben Island basuka umanoma ngenyawo sajaba isikhithikazana bathintwa yini abantu khoba noJesu Kristu wayezithi yafana ehamba nabafundi bakhe omkhulule kosemambotho ematilongweni lwathunya zikohlangana eKhenani yaphuma ejele yaqonda eKhenani inkosi yamambotho yasidela isigodlo sabona sehadini kwandiza ama-helicopter eKhenani kwenye indawo kwandiza amalulwane ushamba kwamshali ngishela komthetho enganivele unyazi ukhomanda emazulwini shosha zasukuma emini enyokeni kwavungalo njunkulu labantwana sathakwazi sila samabandla bashakanjani kwabantu ukuthi singathi ukuthi unyazi uNkulunkulu hasi umsebenzi abonakala bo wayiphinda umlando wenkosi uSolomoni eyayiphambi koKhakhaneni ishaka sashuma shendela aqhuma imfezaqonda amadolo nanto unyazi uphinde enyokeni bo awubhala ntatheni engathi uzophala kanti uphala njani indaba hambe uthi udaba lasenyokeni ngilibona eFrankfurt emaphepheni washalaza ngosibamba ngophondo kulungile nokungathula wena ngoba uyachema kodwa amatshe nehlahla zabanongoma ziyofakaza ngomhlaba kuphela sidwa sikamaba nona futhi behambe bebuka behlobo sizongithambe ubone nje babuye bengabuyazi bengenza ukaziyongo isiyesa sibe kwasinyanga yesilo yabethusela chaza ngethusumambe kwalibonikayo ngoba engalibona izulu ekavumhlaba lesilo ufika sethethelele uzothineza ufisa umlindele ngantintande wamthethelela kanti kwasemseni ziyohlala zikhumbula izoni ezithetha kashela amalahle osukusa amanda bukhosi kulovuka cilongelihle ezulu ziyabonana izintaba njengomntondo shekhe zakhospelama esivume sayiphindelela imoma engcwele ususoka ngakho ngobukhama kathola ukosasana mntwana ngovivile okusala ngesonto esazwa nqa njengamantebeni ashabuya amabhenanyawo osukuma sambela ngezakhe ngamabheka sendulo sekhaphu singamadoda ayishaya ebuhleleni ayakhapuzela seyikuthe azwakandele inkosi izwini ngoba phambi uKhenani ungena ngeendodo ngena ngomnyesane empanga mntakami obeka sonke umuntu obefuza ngezwakali ephinda ndawonye ngempinda amshayitele siyasizwa yedwa abadlula balawuli usilehlelelwane abanye kwemagadathabayo yinkosi ngafela konyane isimela sasebuhlele simakhanda ulungelunge simomathe induna simomathe amakhosi emagqumeni asemathafeni siselujene iyathuthi yaphelezela intuthwane usukumisa abadala amaxhosa ushaka kulandela bathi baqathela abakhaphazi bathi izinyambe zentshangula ngoba imfoka sezihlukana sisakhukeni konke umzimba sala nhliziyo likhohla ngesakho uqubuluhlevane omthathu usolo umphindisela ezweni lethono nomkhiyane kaJaji wasitaba bona bathela kaphikele besabeka kodwa ipheka yazayishona indoda yathi sivuthiwe yayiqeda xa abefundisi ngenkani yeselezibe inqamazabilayo wena sesafileni isihamba ngomlazo wathi impiko ushambe inqamele phela zawajuda wayilandela balandela guquka yakubhinqaza phaphalasa indoda ibheke ebuhleni inkosi ithothele zingane zengathi zathi baba ushambe usumshiya kuVejudia ofika abathathu indaba amathunjwa wayihlukana sekuthibeni namakhosi wayikakhula ngegama leyifanele inqonqombela sezulwini ngimphothe ukuthi iqala ngosofanele onothi labantu amaxakomosini ophela ngasokhezweni abalandeli izosithuthukeni osiphinda umkhonto nomlobokazi wonke izizwe zakubona